Ki nongilam jong parti NPP nari Boy District menta kesengi gila penlong ya kejingilang ke Bakerpang na kebentapan penkuburom ya ki armut ki MLA jong ke parti ki belajob na ki arteli constituency ki bakentup ya ubah sos tenor sotun ubah belajob na jirang constituency hagasin ke baar merubah daman baik lamare ubah belajob na umroy constituency kumban cukdeu kendiat bagi ni armut ki MLA ke parti NPP ki bagi pai ba jong kita ki arteli ki constituency kila penjob ban penlong ki kum ki nong thawan haying dorbar jong ke jerlah da kejing boram halor ketik kejing job jong kita ki arngut ki MLA ka parti lengba jong kinong ilam nari Boy District kila penlong ya kejing pun ku boram menta kesengi ha ka bala pendeng ru ya ki da ki janjeren dia rengkat berkejing ai sungobha ki berlong kum ka jingsa jingken mau halor kejing job jong ki ha kene ki election ka beladam badru baki nang la abat na ya kejing sekri omtang ya ke constituency ka bagi don Henry ha ke district hi baro kawai ha kene ke jingpun ku borom ye kene ki arun ki MLA ki belai job ha kene ki election ke bedang syudap dang shen la saki lang ru da ke jing don lang jong MLA barim komsning uba Jason Saukumi Maulong UMDC ke jirang uba Victor Rani UMDC ke Omroy uba RR Kharbuki Presiden jong NPP Boy District Bobu Clement Maulong uba Syampang Lengdo bat kuntup de ya kiwi kinong ilam bat kinong tre jong ke parti NPP nari Boy District ilayo ban hak election bat ngasong berprawi yang song yo play such sin pat kesin ke baar ke bangalayo ban mikmat ya ga ten jirang konsensi hak ba ngasong ladi ling ba jinggot bu ke jong play kijing start ke bu play la ai suba mentang kanang mi ke po ke confident mirang don mirang yo bor mirang na bat mirang tip kumno ba ngilet ban yo ban pani ke jungan kam ke soka kumno bangla ban create a relation ke jungi nadu ogol chimnes ki ministers ki officers kumta terde nakam ta kumno bangla ban wara ke kampung roy ke konsensi ke jungi berkunjuk nak benta ke district ke jungi ti hagani ke por nakaleng junga kumu MLA jong ke jirang konsensi ngaso ban penpau ya ka jing sarung sachi sempat hakabai dei baru MLA ba kena tam jaga district ke jungi gejala ke jungi badai MLA jaga umroy I sadaman bai lamare sir what you do mensim dakan mau badai ganbu elade dakan mensim kajing saurat habang islangnya kena welcome bat habang ipeni habang islang nalade kumunong ilam daga mensim ke basaurat bat peni ya kakam kabangi ngile kabala bensyat ngi kada kakam ram ke jungi metangi dan angut di MLA bangkit banpa isa daman baik lamare nagam ta ko umroy konsensi bat manga nagam ta ka jirang konsensi bat nia don lang mentahang ni bangkit banba ngakot ngawer ya baro ki party workers baro juga district ke jungi bang ngin ba naga banta ke district ke jungi ke jungi ka don kam ya ka jingrap lani ke attention juga sorkar ngiron hak sorkar bat ngikerman scam ba ka district ke jungi kan long ka district ke bapnai naga benta ki perlok ki ba klempoi segatong hakine ki lai teli ki konsensi wanum do jingkerman nagaleng jungi arut ngini don lang bapi gum kita ki nongelam ki badan hal-hal ki konsensi bangkit banba ban ay ke burom ye ki patba jong ke district ke jungi palat sanpho hajar ngana bakla palat sanpho hajar ke board share ke bamangi niyo naga district ke jungi bat ke ke bangakwa banong hakmat jong pi baro kumkin nongkin kam jong ka district ke jongi jong ka national people's party ngiron ka parent body ngiron ki dongkumi ngiron ka NPYF
lingba ka jintre stem ke jongpi halala ki konsensi lala banjo ya kene ka boot share kapa ki palba ha ke district ke jongi kila ai ya ka burom ba ya ka jingshan ya ha ka National People's Party ting snow day banong da ka wei ka sur bangin hap ban pin snow ya ka state ke jongi shall state president jong ka National People's Party shall national president jongi bade honorable chief minister ba what hak election ka bansawan ka MP election ngidon ka MDC election ngidon kam mania teli kowe kum ki nongket kam jong ka district ni borokowe kilong kami kirang ba kisama ngidon kam manyateli kowe ban pinjok dan burom ya ki MDC nangta bat ngin kerpat ekapati bangin hapan feel da candidate jong ka National People's Party na kanika Shillong seat Bandu mensin namar kapor kanang bun kumbangaong namar kapor kanang bun sagwero kanig election jong MDC Arjar Posaro kanang don hi Ahmad tenginang yetre sitom hagani ka election MDC ka bansawan kawero makwa banong ka jingjap ka jonga kade ka jingjap ka jong pi hero baro lamar ngangawan ne banjob ndere nga job tang banta ka umrah konstituensi hod ngahabi bantre sitom lamanta ka konstituensi ka jonga kumbaki ang hapan biang swa igi khon ikti la jong hari na dapat ngimpit pat igi perlok prajor tanganero kolong kumjo kumtai ngan penbiang penbah ya ka umrah konstituensi ka jonga hero bad hero ya baro kawehi ya giri body district ngin persang kat i body bala jonga ban leba ban penkiu ya gane gari boy gari them ka jongi baro tengaro ngani ka por ngamdon re siboni kenten ban kren ngadon tang kendedi kenten ta sagawero ngakwa ban ai kublay na liang jongi pa jonga lamari don hagamet ko bam koit bam kiare ta imla ara bandon kar banga tengah aku boleh liang jongi tawatlah imdon rahanero ngangit skam ba kamensim jongi mangalang dahar kadon hibat ni hane hapo ko ni hol daga ni kapor ngaro amdon de siboni kenten ban kren tangini kendegi kenten ngakwa ban persno supi baro tengina ye kendo de sakmat ngina ye trelang ngina ye de perlok ngina ye ke ye kemen ngini kendo seminti singkin tangini kenten ngai kuble kilometer baro saji se ni wei pe wei ya baro kilo kumeng kilo pa bar ya baro kini kiri urang ba ke badan hagane ke stage ro haden bala awai gane ke program ro gina ile sugle san chalale ki sem ki jongi teginang le bhangi hag jingim ke jongi nang bagi kam ke jam kamai ke jongi bagi nang yo kata mensen bagi nang yo bagi ni trai khamba suso hakini ki election ki barwan sikma pangakwa pa baro khot ki badan hangne dogni ki MLA badan hangne NDC ki badan hangne but phi kinong kishan kinong ma pat wibat kam pos ki bokter to ngin ni trai sinda bagi patba but ngin ni pe khamnia ya ke ke jing dong kam ni district hakini ki pon ki dang ya sini sikma kata ker jing tempat nakalian kejonga ba jusen ikong ma kayin kesan kadan ringkat bat phi kumla iklan di babu mana nak khmat ikong mak ingla bandon dekat hane bakim dah dia don ye ke marisat ke berklan dilai kata dah mak ka jing mak aku beli lang ipi berkali bandon hane ba mairu idon senda tapi berganget ba kat banang ya ke por na try kum mangiyo bersensar ke sarkar how they islam ngimdon kata jing atatin hakini di islam ki bandon nanyat bangini try di patba senda bangini don ringkat diwei-wei bangini yo mani kedok nak pos ko bangin boleh jumpa bakuno bangin ketulung bede yang dikam banang ya nang sekmat dan kalian ke jonga wa ai kulai kirpang ikini ki armut ki amale iba sosne sotun bagi daman ban lamare India wa bakinya don lang
but ini kinong kitang kibadan bila try should have ki ay lang ta kamet mensim bud pa kabor kini di port playa ini senam playa di kwa ba pun ay lang kata mensim ni bakin nangla kan try shoot dan ni syakma kini ka no paiski kini ka program nang ta jo kini ki am ke male di yo ban facilitate kila yo menwana yang tak kenal kurang hindi tang mata ya district pemtam negara ni sen NPP dengan khot sundon ya i babu bain IT no syaka NPYF bagi yo ban facilitate ya kini ki armut people la yo ban head ni so jom juga belong kita di armut yang nang ni nak buat